3 2 1 كيو. فرماندار هزين پێشمەرگەین کوردستانê لیوا حسێن منسوور اسلوب خطابي تابع اسلوب خطابي اكثر. بخوا باور اعلى 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 بهز وبباندور اعلى 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 ديالا وچەند پارێ اعلى كمان. كنوي نايش بيت كرن تابعي خذي نفس صح. ساده ودلنزن ريلاكس. شیفاگردی گچه روزنامه‌وان آتورا مدیایی روداوه که دم ارکک مدیایی ده شهید بود. بنگه پیشه شیفاگردی اکادمیک بود. بش روزنامه‌وانی یا زانگی ها صلاح الدین قدان. بەشی ڕاگەیاندن یعنی زۆر بە ئاسانی و بە پێداویستێکی کەم و بە تێچوویەکی کەم ئەتوانن هەندێک پێداویستی سادە بۆ قوتابیان دابین بکەن لێرە. ئەو ژوورە ئەتوانین بیکەین بە ستۆدیۆ. سپاس. ji xwendekarên zîrek û jêhatî bû, hezkirî û tîniya fêrbûnê bû. Ew yek jî bû palderek ku li gel hevalên xwe grûpa 5 zêde yek ava bike. ئەوەی 4 ساڵ لەگەڵ شیفا لە زانکۆ بەیەکەوە بووین. لە ماوەی ئەو 4 ساڵە 6 کچی هاوڕێ بەیەکەوە زۆر تایبەتبند بوو هاوڕێیەتیمان. ناوی ئەم 6 هاوڕێیەمان نابوو گروپی 6. بەڵام دوای ئەوەی کە 5مان لە بەشی رادیۆ تەلەڤیزیۆن خوێنمان یەکێک لە هاوڕێکانمان چوە بەشی ڕۆژنامە ئەو کات ناوی گروپەکەمان گۆڕی بۆ 5 کۆیەک. شەوان و گۆدارێن ڕوودا و نەها لە هەر جایەکی بن لە ئامەد هەولێر مەهاباد قامیشلۆ یان شیشی دەربەی کوردستان. شیفاگردی یەکەم کەچە ڕۆژنامەوان بوو ku çirkeyên destpêkê yên weşana tora medyaya Rûdawê bi kurmanciya serî da destpêkirin. پارێزگەها نینەوەکو زیانە هەری مەزن لەسەر دەستێدا شێدیتە ناوەنداوێ مووسڵێ gelek deverên dinê. Şerê li dijî Daişê şiyana rojnamevaniye ya şîfa bêhtir derxist pêş. مووسڵ بوو و berek bi temamî ji bin destê wê hatiye derxistin û çavereynek û aliyan. Mijûlbûna bi kar ve nikaribû şîfa ji hest û dilûvaniya wê dûr bixe. Bavê yara dubare werim degirnەوە. Kîvrûşkeke birîndar a bêçare di nava destên xwe de digir. سیما ev kêrwêşka tu dibînî di nav gundê Elbûsêv da hatiye dîtin take ajala ku niha li gundê Elbûsêv da zîndî maye ev kêrwêşkî gelek ziyan dîtiye yanî birîndar e di destê xwe de û di devê xwe de jî birîndar e. Ev der Mûsil e li nêzîkî çala Xesfê. Ew cihê metirsîdar ku Daişê kiribû goristana neyarên xwe. Şîfayê jî raporek li ser wê derê amade dikir. لا اشتقت راحت عمي هذا دماء الشهداء اللي كانوا يقتلونها هنا. Lêbelê zincîremayînên vedayî laş û canê şîfa kir qurbanî. Cenazeyê şehîd şîfa gihandin ber avahiya Rûdawê ya li Hewlêrê. Êdî rûxsar û laşên karmendên Rûdawê bi xwe diaxivin. Ew şîfaya ku ji nişkê ve xatirê xwe ji vê dunyayê xwest, hîn gelek çîrokên ku bên gotin zanyarî ji bo piştrazkirinê û nûçeyên wê yên bêne behezkirin û rastiyên ku bêne aşkerakirin mabûn. Şîfa bi laşeke bixwîn xatir xwest. Lê Rûdawê wiha kir ku şîfa bibe semboleke rojnamevanên jin li tevahiya cîhanê. Thank you very much. Many congratulations, Arwa. Please, if you'd like to offer